Hello! Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, mag-alutan ita karong adlaw kay so bright ka kaayo. Yes, mag-alutan na to atong buhok, and this is a life-changing for me. Life-changing! Bitaw guys, akong alutan akong buhok kay mura na ko og wakwa. Pero bitaw we're gonna alutize my buhok because sumunod to siya guys, mag-alot ta karon. And then where to siya? Let's get on to the video.
Uy, washing mo na yan. Naman na dyan! Uy, washing mo na sa ano. Ay! Washing na dito ba? Matali, barber siya pa ni. Mapos na nilo kasi puso. Ibo ko dito. Hello? Jugod. Wala man good. Kanarang nasala na rin Isa ko. lang masasabi ko, salamat to. Ano? You look good, like it's very good. I really believe the skill of the one who did that for you. No. It's so amazing. It's so good. Perfect. Pasensya yun yung katawan. Maganda para Basta. to. So yun na nga po, nag-transform na po ang auntie niyo. Ayan. And yeah, you'll be seeing more vlogs of mine like this. And thank you so much for watching this vlog na ambot lang. Naglalit siya, oh my god. Parang hindi ako. Chucks. Bye-bye! See you in my next vlog. Bye!